Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ako ste novi na kanalu, ja sam Dobra. Lajkujte video, zapret kanal, preplatite se na kanal, sve je besplatno, znak podrške. Da vam se zahvalim na ogromnoj podršci, da kažem da se nalazim trenutno tu u Njemačkoj u Kölnu. Evo ovako, obećao sam u prošlom, nije pretprošlom video, ali nakon tamo iza, prije još, da ću vam snimiti nešto super izvanredno, pa sam odlučio danas da vam tu snimim i objavim. Ovako, ako se neko boji visine, nemojte gledati ovaj video, eto odmah da kažem. I da još da kažem, fali nam oko 90-85 pratioca do 15.000, dajmo probati danas, sutra, toko ove sedmice, ali idući sedmice da probamo stići do 15.000 pratioca. Eto, i lajkujte ovaj video, znači, i pišite dole, ispričat ću uglavnom sve u videoklipu, šta želite da, jel želite da vam snimim, da ne smaram puno, neću snimati ono put, pošto imam dosta putova tramvajem, to neću snimati, snimit ću samo tamo kad stignem. Eto, ajmo, uživajte. Gore idemo ako bude radilo i ako ne krene kiša baš jaka padati. Gore ćemo se popiti skroz. Sačekat ćemo prijevoz, ićemo jednu stancu, mada možemo i pješki. Danas igra Köln hokej. Odošli ljudi na utakmicu. Prate ovdje. Dosta je ono, support your local team. Ljudi podržavaju svoj klub. Nebitno u čemu igra. Svi podržavaju. Sad ja trebam izaći, ja mislim vama negdje. Sad ćemo vidjeti. Pišite dole, hoćete da Dobro ode na hokej. Dok je još tu. Javim se kad izađem. Izašao sam na pogrešnu stranu. Sad moram skroz dole nazad u WTF. Ništa, aj nazad. Ovdje je sad odla podzemno prečice s Dobre. Okolo da idem imam 20 minuta. Ovo pod zemljom nemam 4 minute. Laganezi. Šta ih ljudi ode na utakmicu. Možda je na drugom poluvremenu ulaz džaba. Možda svratim kasnije. Opet sam izašao na pogrešan izlaz, ali nema veze. Bar sam bliži. Eno ga, gore ima još ljudi. Nadam se da neće zakasniti. Moram požuriti. I od gore kad dođem onda ću snimiti pogled, ljepotu. Evo ga ljudo, prilazimo tu. Gore idemo. Ako neko dođe u Köln, želi to posjetiti na mesa, dojci nek dođe. I tu je tu. Sad ćemo vidjeti koliko ulazi i koliko se može ostati gore. Javim se kad stignemo gore. Evo me tu. Evo me ljudi, ja mislim da idem gore, sad ćemo vidjeti. Ali ako i priklisak WTF. Nisam niš kliknuo. A on već ide, evo ovdje prebacio. WTF, nemoguće da je ovako brzo. Šta je ovo ljudi? Jel moguće da ovako šalta? Spratile. 28. Achtung, 20. Etage. WTF izbacili na tamo neki buržuji imaju neki sastanak. Kaže moraš ići još gore. Ja upao u neki restoran, rekao šta je ovo?
Evo, stigao sam. To je tu. Ovdje je bolje dole u restoranu. Snimit ću vam ovdje malo. Sad ovdje se treba namjestiti. Vidite sad ovo. Tu. I sad trebate naći tam tu građanu. Poklopiti. Tvrđavu. Aj kasnije ću. 5 eura je mogu biti do 8 sati. U 8 sati se zatvara. Tamo je šta ovo. Ovo trebalo biti lako naći. Aj kasnije ću to neću smarati. Idem vam. Pišite na kojoj ste vi najveće visini bili. Ja mislim da je mene ovo najveće. Gledajte dole koliko je voz malo. Evo ljudi, kad sam napokon gore, sad ću vam ja, neću sad puno pričat, već vidjeli ste ono malo što sam pokazao, ima i sad oni, evo na primjer, evo ovako, gledajte sad ovu. Evo ovaj grad, ja se bojim prići. Ja se bojim nešto, gledaj ovo, ja se... Moram dok se malo opustim, 284 metra visina, nije ono svejedno. Eno dole je Lanex Arena, vidjeli ste oni što idu na hokej. Eno dole. Ne vidi se. Malo sam ono, prvi put sam na volkovoj visini, iskreno. Dok se opusti malo, ja ću okrenuti kameru, nemam šta svoju brncu ovu lobanju sad snimat. Ja se pogubio nešto. Ne uspijem prići staklo, aj sad ćemo prići zajedno. WTF. Gledajte ovo. Okrenut ću kameru i napravit ću čitav krug, ću vam snimiti. Ono stvarno je, ne znam ja, svaka čast onim ljudima kako smiju skakati za onih padobrana. Ja volim visinu, volim sve ono, skakati u vodu, ovo je već next level. Sad ću vam napraviti čitav krug snimiti. Ima još jedan turanj ovdje, još veći od ovoga. Ako želite to, pišite dolu u komentare dok sam još tu, da odem da snimim. Eto, nećemo više, a kako se fino vidi sve. Koliko sam se ja prepalo, pušću se, traću jedno 5 minuta, tamo da vama sve ovo snimim, da se vidi grad čita. Eno, tamo katedrale, ono, baš napravit ću koju sliku. A znate što je fora, ovako kad priđem, evo, i kao kad čučnem, evo sad smijem prići, Ivici dole, Litici, Ivici kako se kaže, ne znam, nisam, pogubio sam se. Kao onda se ne bojim. Sad ću vam zoomirati. Vidite, gdje je Lanex Arena, ne tamo. Napravit ću čitav krug, sad ćemo kod katedrale otići. Kad voz, ali pogledajte koliko su ljudi, ono malo. Sad ćete reći, aj dobro, što se čudiš seljačino. Vozio sam s avionom, ali ono, ovo je nešto sasvim drugo. Skroz drugačiji osjećaj. Ono dole voz ode. Ajmo naprav krug. Opa! Kao ovako. I kad ustanem, još kad pogledaš gore u nebo, onda mi je još gori. Hajde idemo ovako da odmotavamo, neće se vraćati. Ali ovo je to 5 eura ljudi, ovo se isplati svakom da dođe. Evo piri vjetar bježe od stakla. Sreća pa nema puno ljudi, reće gledaj ga. Levati. Pišite mi dole na kojoj ste vi najveće visini bili. I pišite ako želite da odem i tvornicu čokolade dok sam još tu da snimim nešto. Brutalna visina. Idemo vam dalje. Možete doći opet od Samela. Staćemo malo ovdje, snimim mostove. Evo ovo smijem prići. Zašto ima još tamo. Idemo vam. Napravit ću uglavnom snimit ću čitav krug ovako eto. Čisto možda će nekom biti dosadan video, ali eto. Pitanje ono, hoće li više ikad doći ovdje, a kažem doći još jednom možda s Amelom. Ako Amel ne bude htjela, možda ću doći sam. Ako ne, eto čisto imam ono nešto. A tamo onaj most što se ide na Neumarkt, što stalno prolazi.
Ovdje preko puta ovaj lanak zgradi sam radio. Evo da sad ove... Sad trebaš naći ovako, nariktaš ovo da nađeš ovu građanu, tvrđavu kako se zove građana. Ne znam, ne mogu naći. Kao na... skroz ovako na nišaniš, samo malo. Ja mislim da je to ova, a? Samo malo, samo malo. Evo ovako. A nije. Sad ću kako to tu. Nije. Kako bi to trebalo ići? Ovako, a? Je li ovo ta? Nije. Aj, katedralu je možda najlakši. Probat ćemo katedralu. Rafinerija Godorf. Je moguće da se i to vidi? Znaš, gdje je tu daleko? Ja odavde ne vidim. Eno je gore. Sad je treba naći ovako. Samo... Eno je tamo, jel ono? Ma nemoguće da se vidi. Sad ću probati ovako vidjeti bez telefona. Nisam uspio. Ali evo ga ovaj most. Aj sad da vidim, ali to je istina. Jel je mene neko trolo? WTF. Sud Bruke. Evo naštimat ćemo ovaj tu. Daj, ovo nije istina. To mene neko zezao da sam pokazuje. Sad sam se malo pustio, mu smijem prilaziti. Ej, ma ne. Ovo je onaj dole most. Kao ne vjeruje, a sve probao. WTF. I da, ljudi, ovdje ima i ona žičara. Negdje. I sad skroz ideš, ja mislim ovako preko Rajne, ono bruku visoko. Morat će to vidjeti. Ako uhvatim vremena otići, kiša je stala što je dobro. Idemo vidjeti dalje. Malo misli kako ova ima ovu kameru, kako snima. Fuzbal stadion. Sad ćemo prići skroz vam. Morat ću koji selfie. Znači tu je katedrala, tu je ovaj most. Šta se treseš? Katedrala. Šta se ono tamo dimi? Prave oblake. I tu je most. Idemo završiti krug. I ovo me najviše strah prići, nemam pojma što, ali ono zašto dole ljudi hodaju. I vidiš ljude i bukvalno ono, vidiš koliki su mrak. Tu mi je baš ono, najgori. Malo je prljavo staklo. Tamo je stari grad, mogao sam i ono otići snimiti. Možda odem čak u ovom vlogu do starog grada tamo snimim. Idemo završiti ovdje. Ali ovi su najjači, krenuli se vami, slikaju se, WTF. Ono, šta ima kod mene. Ja skoro pa ćemo završiti krug. Htio sam ja prije ovdje doći, ali nikako, sutra će nikako, ali sad danas sam eto odlučio. Evo vraćamo se, ovdje sam došao. Moram čučniti ljudi, ne smijem stojiti, ajde ostojići. Bojim se ako priđem nagijeći se. A kad čučneš, sad ono imaš samopouzdanje kao tu i tu. Manja visina. Ovdje sad ovaj što idu dole za Düsseldorf i tu. Nije vrijeme nešto, ali još ću malo snimati i neću smarati.
strašno. Ono što je najbolji, sad kad dode podzemnom sad odavde da stignete, ne znam, do Lanix arene, treba vam 3 minute maksimalno. Gledajte koliko je to udaljeno, stvarno dole Lanix arene. Koliko sad tu ima metara, sada se vidi. Odavde, gleda u ulica koliko. U ulicom kad ideš treba ti ono 5-6 minuta, dole onom pod zemljom, ne znam ja, 2 minute. Eto ljudi, tu i tu. Otkinut ću još koju sliku. Pišite dole što želite još da obiđem, da vam snimim kako vam se čini ovaj video. Eto. Ne znam ko je ono tamo fabrika, ali dimi dobro. Sad je 7:23, tačno zalazak sunca. Sad ću vam pokazati, prijeći tamo. Ako ne bude ovako, okrenut ću kameru. Moram okrenuti kameru, ne vidim ništa. Tu je katedrala, ali ne vidi se ništa. Sad ću krenuti kameru i napravit ću čitav krug. Pogledajte ovo. Ali ne može snimiti koliko je sunce jako, ljudi, nevjerovatno. Evo sad sam fokusirao tačno na sunce, ali nema šans. Sad će onaj režim. Gledajte ovo. Opa! Ne pitajte me kako sam se popeo gore. Ne mogu snimiti, ne mogu jednostavno, ne može se gledati ljudi, koliko je jako sunce. Ovako stavim ovaj noćni režim. Sad ću vam napraviti čitav krug da vidite ovo. Gledajte ovo i duga se taman pojavila. Gledajte fan, na sve brnjica ne treba. Ne smiju ni oni prići koja ovako kad priđe. Dobro, ja sam sad opustio. Ali ovo je plastika kuće. Sad ću ovu namjesto da zoomiram dugo. Eto ljudi, tu bilo to od ovog vloga, nadam se da vam se svidio. Meni jeste ovo neko sad novo iskustvo za mene. Nemojte sad govoriti a šta se čudi, šta me ovo ono, i pošto ja tu kažem, priznajem, prvi put sam na ovolikoj visini. Još sad se duga fina pojavila i ja se previše čudim i tome. Ali ono čudno je kad gledate, znači dugu prema dole. Vidite, ja vidim dole. A i tamo sad skroz zalazi sunce, nema šanse koliko je, nema šanse, gledaj ovo. Sad ćete vidjeti koliko udara, okrenut se tamo, još kiša pada. Nema šanse gledati. Evo, krenula je kiša. U 8 sati moram izaći odavde, rekli su dosta. Brutalno koliko je jako sunce. Sad ćete vidjeti. Gledajte ovo. Ne znam kako vam nam to pokazu. Jedino da odem tamo i da otkinem koju sliku. Probat ću koju sliku pa ću je poslati ovdje u video. Gledajte ovo. Evo, gledajte. Sad ću, još ću malo krenuti kameru da vam pokažem ovo. Kada sam toliko blizu suncu. Stvarno nešto fantastično, kogod je tu treba doći pogledati. Evo još kiša pada, mora to meni. Ima sad ono kao što za snimanje sunca, sam da, evo ovako, ali ne vidi se ništa tu. Ali kiša pada, ljudi. Pa sad se i umuljalo staklo. Ali eto, ja sam se potrudio da vam pokažem. Eto ljudi, to bilo to, ja sam se potrudio koliko toliko da vam pokažem, da vam snimim koliko sam god mogu.
mogao, kako god. Da kažem, fali nam malo do 15.000 pratioca, eto podijelite ovaj video, nek zaprati da dođemo poslije ovog videa, ako ikako moguće, do 15.000, šta da vam kažem, budite mi dobri, volim vas, dobra, čao, pusi. Gledaj sad ovo kojom brzinom ide ako neko ne bude zaustavljao lift. Jel moguće? Uopšte ne ubrzava video u naš Twitch. Evo. Još se ja čudim što je ovo ušima ovako. Koliko trava? 5 sekundi. Erste Etage. Pritisak kubi. Pritisak kubi, evo. Evo nas dole. What the fuck. Ovdje najsigurnije, a? Fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.